أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Muna ring hakatan tukbal na to impang sukur sarta pamuji katinggihan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin pia pagsibu niyain katan pia panjarin niya hababaw singgumi ini labi-labi na in manusia nakalabi ring hakatan pia panjari sarta in magkasannangan amuray mga sila nagparat saya kanyari halaw man singgumi timay simpang Hindu nagluwas lungsad nagbulok binasa himinang simpyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala asupaya tumarang doon kaniya in pangako at walong tain siya nangako ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala amin subay sadya siya umandok hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta makadhaun-uno na in pamiat sin daak sin Tuhan Rabbul Alamin amo na yung pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jari kanalon na to in kahalan na to inihalaw man singgumi ini. Hatihon na to marayaw. Mataod manusia di sila makapaham bang unin hati sin dunya. Bang mo asubuhon kaingatan nila wisarahon sa sumagawain hinang nila simusulang. Coba bola nila tud kaya hatihan. Damikian inadlaw akhirat. Amo na in adlaw kahinapusan way na adlaw mapuas deng ha adlaw yadto. Kahinapusan adlaw karena di na kita mag-itong sin adlawan. Kahinapusan sin adlaw bang siya rumatong. Kasan nangan nahadya ha mga sila amoy in miumuhot sing kasan nangan deng Allah subhanahu wa ta'ala nagbulok binasari hababaw sing gumi amoy hindi sila limiulakad hasara sin Tuhan Rabbul Alamin asabihan sila intagda puhayad to ampayin mga sila nagbulok binasa nag-araw sin kakaya-kayaan halaw man sing gumi ini sila nadtuin nakarapit pababa bulatak sin pinarka jahannam haadlaw kana. Damik yan kakal nisat na sila roon halaw man yan.
Manjari, pahati tiyo-tiyo, kato taniyo. In Allah subhanahu wa ta'ala nagpaon hadunya, atawa nagpapanjari hadunya, iban na sinloon niya katan, dirihilan niya katan pangaringari. Hati sin pangaringari ni, kaiibugan sin mata. In katan kaibugan, halaw man sin gumi ini. Sa lilimbangan yan sin maksud kabayan sin Allah Ta'ala ipapahinang kato taniyo. Manjari, kita niyo na in magpi, ono in agawn na to, amo in lingkat sin pangaringari, biyutang sin Allah Ta'ala, atawa amo kain maksud kabayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ipahinang kato. Bang kita rimihil sa Allah, tiyo-tiyo, laong niya, biya sin kahoy, magbubunga. Kahoy magbubunga, hisiyo-siyoin, maglugto kaniya. Ibutang ta magtanom, hilusok niya palupa. Aun, maksud niya. Hatihon na to marayaw, aun kabayaan na to, aun na isab kabayaan sin Allah Ta'ala. Bihad tuin hatihon na to. Biasin biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi, tiyawag inipon sin Allah Ta'ala, tiyawag niya kata, na abdi, ana urid wa anta turid. Fa in radita bima urid, aghnaytuka amma turid. Wa in lam tarda bima urid, at'abtuka fima turid, wala yakunu illa ma urid. Ipon ko lang sin Allah Ta'ala, aon kabayaan ko. Aon day sab kabayaan niyo. Nabang ka mo magrida lang niya sing kabayaan ko, doon ta kamuri dihilan kasanangan, haamin katanaman niyo, bang kamuri mabaya, atawari magrida sing kabayaan ko, doon ta kamubin sa naon hakatanaman niyo. Hakabayaan niyo. Wayroon dalawang niya, jumatukan niyo at malaingkan amuraing kabayaan ko. Laong sin Allah Ta'ala. Mayta, siya yung nagpapanjari hakatan. Lamud kita niyo piyapanjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kignot kahibal na to, di makahibal bang niya kita rin pahibalon. Bihan. Naman jari. Imano siya bang magtanom na, yang patag na limiti indahon sintianom niya, kakita mo yung pamahiwan niya, uyumun magtuwi sin kuyam. Sa babiyad to nalong niya na, ando, timubo na yung tianom ko. Sumakat na pataas, kakitaan niya na yung batang, nalong niya mataas na. Bukon yung piyang daakan kato, sin Allah Ta'ala, magjaga sintianom yaon sin pagsulig niya. Bukon. Bang mo urol-urolon madtuin kuyag si mano siya, sampay siya magsumping, magdurho ning kuyag. Sa unang kabayaan sin Allah Ta'ala roon, hangkan niya piyapan jari mga bungang kahoy, karena pabungahon hasupaya, doon han kahampitan sin mano siya. Kahampitan si mano siya, halaw man sing gumiini, sibu deng kapiriwan muslim way pagbidaan. Karena indunya pakatan piyapanjari niya. Tumakawa aun piyagbidaan haadlaw ka na. Ha mga sila amuyin, kumawa sin maksud, doon ha amintianum ini maksud sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pabungahon intianum. Bang magbunga na, uning kabayaan niya ron hatianum, amuin kuyakan in nagtanom kaniya, iban sin wala nakalamod nagtanom kaniya. Amo ating kaunahan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makahampit misan inway nakalamod nagtanom. Bihan in kamaksura, biya si mga kamaasan na to, bang sila magtanom sin, panghiyanom nila,
bang magbunga na, di sila makatanam, bang sila rin makapamahagi sin bunga sin tiyanom nila. Ba't hadyaman nakauna, hakiadyakan na mo, inikita na mo sambil, dahing hapag sulig na mo, hakabata-bata na mo, pasambil kami limaas, way magdarakang bunga, tiyanom. Way. Buwahan, way magdarakang. Doyan, way magdarakang. Sa hibutang sin kamaasan, haygad sindan, imbunga sin tiyanom nila, hinangan baybay, hasupayan katan, maglalabay, limingkod na dyan bang buwahan, misi na sadya sin kabayaan niya kaunon, iban saud-saud biyubutang doon kaylo, ubos mang hukas siya, iban minum, ang pasya manaw, sin kabayaan niya panaon. Biharing kamaasan. Damit yan. Uno-uno rin mga mahampit nila, halaw man sing guminiri sila makatanam. Labi-labi na bang aun makalabay, hatungod simbay nila, di sila makatanam, bang sila rin makatawag pataas simbay nila. Ando tuan, misan da kuman tubig, hapit na akaw. Naunin di matukaton, hadyaman na to inibihaon. Mataod bahain, nagpahampit sin, ni'mat sin Allahu Ta'ala yaon kaniya. Atawa ni'mat dihil sin Allahu Ta'ala harugaing jagahan sin ang buok kawaon. Yan di majato awihaon. Na, in mga ini, mga katawtay manghuran hakam Islam, damit kinanday mga tamungon. In tamungon, mamikaw sing kabayaan mo, kumuyag impangatayan mo umatod kaniya, sarta, magpi kaw rin doon haon, bukon pilang kajam hat magpi. Wal na sadya. Nasarta, bang magsuulog doon han sintamungon. Amoy in longta, humarap kimi, tumaykod, doon han, nagtutumbayog, magkita sin luparagbos niya, magpalingkat. Amo ba ayad to? In maksud sin Allah Ta'ala, bukon. In maksud sin tamungon, diyaak kita papagtamungon hasupaya magtabon sin aurat ta. Way maksud do kaing. Magtabon sin aurat. Bat bang iniyapas mo pa sa silingkat sin tamungon, bang siya dumaan na ibukit mo na. Di na ka sumulog. Bang siya rumaan na rin, na ka sumulog. Ay, hunalim, pag-ianon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kataan rijiki di halaw man sing gumiini. Bang mo bistahon, amin lang mo hangkan kau nagtuyo asupaya kau makahampit. Natupar kala da. Inalta, amurain makasud palam sing ganggang mo. Iban sinhikasulog mo pabaran mo. Sa inpiyasod palaon sing gaunggang, pagliw sa jasing gunggungan, malumi na kay mo. Di na kaw kasuy-suyan. Intamungon bang malurot na hibugit mo na. Di magkapaiddahan parugaing subay na siya lurot. Pagbugit mo piyot sing kaibanan, sabab kakunahan ni pagtrapo. Bihan. Kaya pagkakunahan sindukaing. Ada pon bang kiingatan ni maksud doon karena hipagtabon sin aurat. Ang pakaw nami tamongon pini muin amin malingkat deng hamalingkat. Bang kuya ni kasulog pabaran ko, hati ko bahain lali ko biya ini. Bihon mo ang pamuhirihil pahamuk tay manghud mo kulang kapos. Siya in nagsulog kay muin karayawan. Bihan, kahampitan dahil haalta sin Allah Ta'ala, piyangandol kay mo, halawm sing kabuhi mo. Bihan, insubay, maapas sinambuk pambuk dahil katutan niyo. Mga kanabihan, iban karasulan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, iban na sin mga sila, miyamagad hapamando nila, in piyagtuyuan nila, piyagburok binasahan nila, amin maksud kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo at timpiang hindo nila. Maksud kabayaan sin Allah Ta'ala,
amo na in mag-ibadat patuhan tunggal isa-isa niya way karuan. Amo na in panawag-tawag pa mga sila, wala panakahati bang yaon na kay mo in kahukutan sin kamattanan, kabayaan kakuyangan sin Allah Ta'ala, ipamahagi mo. Bukon sadya tamungon, bukon hadya kakaon. Amo na in sa lingkat-lingkat iwan sa halga-halga, nikmat ding Allah Ta'ala, amo na in agama. Sintuhan Rabbul Alamin, hipamahagi mo pakakasi mo. Kabagayan mo. Di makaatuin, pagkaunon mo siya adlaw-adlaw, tawagan mo hauno-uno na, jaman iwan wakto, karikaw palukal bihay ni, magsaw-saw kita pagkaon. Mas malingkatin, magsaw-saw sin panghati, dahil hatuhan Rabbul Alamin, diyarasin daak niya, maripababaw sin gumin. Amo yan, in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang palawnin ahlud dunya, yastaghiluna billahwi wal la'ab. Impiyag bulok binasahan nila, amuin kalalanguan, way kapuspa iddahan alawam singgumin. Amuan tim pag-apasapasan nila, bang sila makapagpuon-puon na sambil malawa in waktu nila, dumatong in waktu pagtawag sin Allah Ta'ala, di na sila sumambag. Timawag in Allah subhanahu wa ta'ala, bang dumatong in waktu. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Ay, mahaba dalong nin waktu. Mahaba din waktu. Karina kamu magsambahayang. Karina kamu magsambahayang. Kawa na kamu sing karayawan niyo. Karina kamu kawa sing karayawan niyo. Ay, marayaw pa'y maglangog. Yan inji majato. Hajaman sin sila nakaunad, tuhitangis nila bang sila di makalamud sambahayang jamaah. Sampai rin nila hikatog. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Way siya nakaabot, nagjamaah. Masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena aun kiyad to niya tao maksud magdatatabangan sampai natarasaw siya sin waktu. Tiangis niya. Sampai nahinang niya doon hayan. Pasal sin amin susa niya. Aun dahil mga alta niya piyagsarak ka niya. Bihan im mga sila nakaunad. Sebab mahal ga kanila in amal dahil sin amoy in kakaya-kayaan halaw man sin gumi ini. Inilaw niya bita doon haon. In Allah subhanahu wa ta'ala dia kita niyo kumawa bahagi di dunya. Amarana Allahu amarana an na'khudha min ad-dunya biqadri al-haja. Amin kagunahan na to hadya. Wa na'malu lil akhirah biqadri at-ta'ah. Salta kumawa kita niyo simbahagi na to dunya, amin kakausan na to hadya. Wala piyang lugosin amin di takakausan. Doon hadya amin kakausan ta. Kita kawin luhay. Naba mo bandingon in waktu rihil kay mo sin Allah Ta'ala, kauhaan tagupat kajam. Hasambahayang hadya. Malukay na in tao sumambahayang hatiap-tiap hamuk waktu kauhaan mini. Kauhaan tagupat kajam. In lukay niya. Hakauhaan minit.
in 5 waktu, maka mo rin ang kajam hati ko. In kawan tagtu kajam, suko sindunya katan. Parahal inyaon katan, amuyin hang kajam dayaon, mahal ka daing hamahal ka, patuhan Rabbul Alamin. Kita ba kamo mga katote mong daing ha mga pagpatumtum kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daing kan Sahal ibn Sa'ad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin, ma saka kafiran minha syarbatama." Biyaita doon na ini hadis, saupo-hupo. Inalisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang in kaaunan sin dunya ini, makasibo sin timbangan sin pikpik-pikot dito hadarat sin Allah Ta'ala, di makainuming kafir, misan da kumanang katuntubig, sin tubig di hadunya. Unim makatapangadyan doon na yun. Biada kita simbitan, wayron kaya lakihan sin dunya. Bang mo iusibaanin waktu mo katandi. Biugit mo pahulihan, maksud kabayan sin Allah Ta'ala, hangkan kaupiapan jari manusia supaya makapagtag-ipon harap kaniya. Ay, kau intimbangan sin dunya tuy ini, misan, mabiya sin pik-pik-piko timbugat niya. Dito hadarat sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabun naliyad to. Sa babingkatan sin balkala-kalaan halaw man sing gumi ini, iban na sinyari naguhula halaw sing gumi ini, lanya pun da sin Allah Ta'ala, way makapin. Way maramu ang sulag uno palam sing kubol, ayaw pa adlaw akhirat. Way. Immaramu raharap madto mo rin amal mo. Piyang daakan sin Allah Ta'ala, bang mo piyag hinang, in waktu rihil kay mo, amuratim maramu. Way rugaing. Dong bihato suway in katantan mahinang pag-ibadat harap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. In katan sing kabuhi ta. Amal ta. In katan sing mausaha ta. Suway ta hika pamahagi hatay manghudta, sabab hatubiyay ta, amurain kakaun, makaun mo, iwan sin hikatamong mo, iwan sin hikapagsarak kamo tura. In hikapagsarak kamo, amoy intong basim pagsarak karay maramo. Ang pentong basim pagkaon mo, tawagon na kau magtuy-tuy. Di matawagin si tiktang tagsuko kanya. Bihang. Intamungon, paglurot niya rin mo na, pakayon. Way na kiyapusan. Hati niya, malawa dakatan, malanyap daw ron kiyapus paidahan. Naamo yan, insubay, batukon sinambok, pahambok din kato tanin. Ini, biasing kaptangan, laung takain na pangari-ngari, iyari biyaray takato sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Suratul Kahf. Ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Biapan jari namo laung sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala in gumi ini pangari-ngari. Hati niya kaiibukan sin manusia doon halawman niya katantang kaiibukan. Linabluwahum. Maksud ujiun kita niyo sin Allah Ta'ala sulayan. Bang biya diin in panayma na to. Sin dunya, iwan sin susungon na to adlaw akhirat. Mahita kita ujiun. Kitaon sin Allah Ta'ala hisiren kato tanyo in himenang sininang sa rayaw-rayaw piyag marayaw sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amo yan in kahunahan sing kita, mga katawte manghuran. Damikian
ayat sumuno daing Suratul Hadid. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin 'ajabal kuffara nabatuh. Beta doon na ini. Ingatan niyo. Bunal-bunal tuod, in halawman, sin kamuhi niyo, da hindi halawm sin dunya ini. In, yan katantan, kalalangugan, hati niya pag inumakan sadya. Amo ining kabiyaksad si Manos siya. Di makatumtum sin, amoy nagpapanjari kanila, nagpaon kanila. Amo yan, in subay hati hunsin kita. Nawayron dugaing, lahon wajina. Maglali sadya imano siya, di hababaw sin gumini. Amo tiniapas nila. Maglupas sin nikmat sin Allah Ta'ala yaon kanila. Wayroon aming kahampitan nila rito haadlaw kana. Sarta law niya, inhinang nila pag-abbo. Tapakhurun bainahum. Pag-abbo, pagbantog simbaran, pagbantog sin family, pagbantog pakanya sindayaw niya. Da sumagawa, wala doon haunin dayaw kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Pagpataod alta, impagapasapas, dihadon niya. Pagpataod anak, bihadto, in kamaksuran si manusia. Nalaw niya roon haon, kamasali ghaisin ajabal kuffara nabatuh. Bialong ni sin luparagbos. Sin amin ulan bang tumo na mari pababaw sing gumi ini. Maajaib im mga sila mag-uuma, magtatanom. Pag yanon kuffar doon na ini mag-uuma. May tiyak-tiyagin mag-uuma kafir. Sabab maglulubong simbigi palawon sin lupa. Hangkan na pagtakon kafir im mga sila simusalang patuhan. Sabab hitaw lugom nila pababain uno. Sara sintuhan, tabunan sinakal nila yung pikilan nila. Bihan saya. Naamo yaon. Uwos di iyad tulumukay. Intianom nila to. Uwos nila kawauning kagunahan nila magkaputo-puto da magbalik. Pabiya singkain na tagma. Uway roon da kaya unuhan. Sabab uwos bagbunga sintianom. Amo nimbiya tianom tari. Amo na yung tiyanom dali, makaminsan damunga, way na mapulaglag na pag-ubos. Mahinang nalupa magbalik. Amo rin tumatas doon ha, namin tiyanom lukay. Diya, dali iwan lukay. Piyagbidaan niya yung lukay, biya si mga niyog yan. At niya malukay siya, masi nagbubunga. Ang paindali, makaminsan damunga, yadto namatay na inpuunan niya. Piyang hiningod ha mga tao mag-uma, magtanom sintianom dali. Amo yan. Uwos tiyawag kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon hay ni, bang kita mabaya, dumauhat sin kamaksuran kabayaan niya. Sabi ko, ila magfiratim min rabbikum. Na paglumba-lumba na kamu mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan niyo Rabbul Alamin, wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Intiyata ka makanyo kamu amin di magundong. Tiap-tiap tumunay sindaakan niya, mangayo kaampunan pa Allah ta'ala. Ada kala aon, nalipas hinang doon haon wala imamu. Kalu-kalu ramayan. Puasun kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak tu yaon na laung niya tiyata ka makaniyo in sulga in ablang niya biya sin
langit iban sin guminia. Ablang imbiyata, bukon amin katihabaan niya. Bihan. Uiddat lilladina amanu billahi wa rasulih. Inyan tiyataga masin Allah Ta'ala, hamanga sila nagparat saya pa Allah Ta'ala, iwan si mga karasul-rasulan nila. Narakatan yung mga sila umat na kauna. Sabi to sa babing panghindo sin sila, biya sin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Patuhan tunggal. Biha. Na ini subay na to batukon hakabuhi na to. Hasupaya ando kaylo na adakala magbingkat o tanyuin di na to kabayaan. Iban halian na tuin parkala sin pag-ingat sin dunya hatihon na to tuod marayaw hasupaya makawa na tuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kato niyo. Ang buong hadis patumtum damikyan. Bihita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina aynayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiu-siu daing kato niyo manusia in iaangan-angan ni hadja in dunya pulak palikon sin Allah Ta'ala yung katan pagkaradyaan niya. Ang pahibutang doon halawm sin hibutang long niya in kamiskin doon haot sin dua mata niya. Kita kay manusia amin miskin pagyanon hibutang in kamiskin haot sin dua mata niya. Amo na im mga tawri pagkansuban sinalta halaw man singgumi. Bang kakitaan niya lawi raing kaniya posposonin kaagi umapas. Bang niyari maapas lagan niya kulina hasupaya maka niya. Bangaw usaha sin tao, pagkita malago din sin usaha niya, lumag siya dan, mangmamaluwin pag-usaha sin niya. Pasal yaon yung kamiskin haot sin dua mata niya. Unuuning kakitaan niya, kaibukan niya, mabaya siya subay kaniya sadya. In kaniya, in kankuan kaniyara. Bihag tuin, mano siya imaapas sin dunya. Nalaw niya roon haon. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Sumakawa wayra mahampit niya hang sulag uno-uno rin di halaw man sing gumini amo rin asal kaya susulat kaniya para sukuan niya. Maana niya misang biya din taod sin alta na unumuri, na usaha muri, labi-labi na bang impag-usaha. Dahil nga hiyaram sin Allah Ta'ala, tumtumon na to, lumabay rayan katan paharam. Lumabay rayan katan paharam, di may nang ipag-ibadat, di tayo maun ipag-ibadat, di tayo maun sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Misan pa yung labay rayan halal, manjari pa siya dumakan, madtupa, hiyaram sin Allah Ta'ala. Mahita, sabab wala doon haonin, pangipati sin Allah Ta'ala kaniya. Siyusulang niya yung kabayan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nalaw niya, waman kanat al-akhiratu niyatahu. Bang isab in niyat, maksud niya, ba't kaya na adlaw akhirat? Amo na yung maksud kabayan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jama Allahu lahu amrahu. Punon sin Allah Ta'ala, harap maun kaniya in katan kakukunahan niya. Di siya mahusa. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Hibutang impagdaya doon halawm simbigi jantong niya. Impagdaya matan mga kataw-tay manghuran, amin niya rin nakabutang haraghal. Bang nakabutang paraghal, impagdaya maigin napsu.
sin dunya. Maigin irog sin dunya. In sumud irog amo na harap pa adlaw akhirat. Hasabyad to iuurol niya yung katan maksud kabayan sin Allah Ta'ala amo timbatukon niya kabuhi niya. Narang marihad to na. Injo matukan niya wa atat hud dunya wa hiya raghimah. Ukawon na kanya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in dunya ini. Para tungon madtukan niya sa dinihi paglaki. Aun-aun dumatong yan tunay sabi tukbal pa amin tagdapukan niya. Kikita niya katan. Yan kikita na to bang biya din inhinang si mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Labi-labi na yung mga sila labi-labihan. Di makatug inalta dumatong maun pabay nila buat malaingkan subay nila kapasampay. Hambuok sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hi Abu Dhar. Hinang si Umar ibn al-Khattab hambuk gubnul dito sa Iraq. Manjari uno hindi mato. Pag-abot sin waktu pagjajakat nagdaa kin Umar ibn al-Khattab. Kadto kaulong niya kawaain sulatan in mga taurid to amin magkagunhan jakat. Dito hola ito, pianaw, si ulat kata. Bihinin naturan sin pagjakat, labi-labi na wajib. Mangkaw mangdaak tao, subay amin kawaon nin record kata na bukabu. Hisintag da po sin jakat. Bukon mo tawakon, na ako'y ni magjakat. Ibaita mo pa mga Facebook, mga katanta, karika mo. Maun kay mo, minsan yung bukon tao, mapatod jakatan. Ang parang ikaw'y maglawag, amotin amal mo. Sinaturan sin pagjakat. Ito na. Sulat. Pagbasa si Umar ibn al-Khattab sin sulat, kaya susulatan singan, ito nga ni Abu Dhar. Hello. Uy, lang niya Abu Dhar, may tayarili. Napagka siya ay nagdararungan si pag-akamar, ito ha, lokal ito. So, lang niya makabida siya, rin nga katan. Piarahan niya, labi rin sin, parsukuan sin tiap-tiap ang buo. Sa kira-kira, bang hawak to na to, ini, manjari siya magpay ng mga bunggalubihan. Iwan sin kauunahan niya, di siya kaubusan gasto. Ayan. Lima to. Pagtaon ng buok, ito na isab, nagparatao. Pag kita si Umar ibn al-Khattab sin katas, ito na isabing nga ni Abu Dhar. Ay, nagpara ako sin taon 5 pay, di ito maubos. May tiniri na isab siya ini. Nagangan-angan na yung Umar ibn al-Khattab. Hindi ako yaon, mabuntol yaon. Di ko isabi yaon matuko din siya yung kimawa. O si Abu Dhar isab, may ta. Aw po untamya na umatin Umar ibn al-Khattab. Biyaran niya. Napagkadto niya. Simampay na siya. Biyayta na. Kauno lang niya inini. Bang biyakatin opis yung gubnul. Yan tulong niya pigi buod. Napianaw naman to. Pagkadto pagluto nga, aw nabaybay rin to. Sibi-sibi. Nagko ko na silawan. Assalamualaikum. Way magsambag. Si mo, magkuko si. Ay, ka magsusong palawang, magkuko. Way rong, di ko mugdan ni lima niya. Way ito itambulan misan silawang. Nakasayo na yun. Ahlan wa sallan ni Amiral Mu'minin. Laong sin Abu Dhar. Pialingkod. Naglano na sin lingkuran. Paglingkod si Umar ibn al-Khattab, nakatindog nagbalik. Mahita. Sa babing kay lingkuran niya, bato. Ambiya pasil-pasil yaon. May tayo, amiran. May talong niya bihayning kuwan mo ini. Lang niya, ya Rasulallah. Aya, Amiral Mu'minin. Banglaw niya amin mapapad-papad in pagkulangan ko. Di ako makawati sindo magsambayang. Sahangkan ko hinang bihay niya supaya hindi ako makahalok matuog. Makawati ako magsambayang. Nanganali no Umar ibn al-Khattab. Nalaw niya sa dupiara ko kay misin tahon na 5 bayad to. Imbiyahon-hon ako at ina dumayo rawing ka. Lang niya.
Ya Amiral Mu'minin, bukon nito kahunahan. Bukong kalong nimbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nangasubo siya. Uno yung mahal ga kanyo, alta sin hikabin niyo, ataw alta niyo. In sambag sin katantan, alta na mo, ing mahal ga kamo. Way laong sin Rasulullah, bisan ang bukdeng kanyo. Mahal ga kanyo in alta sin hikabin niyo, dahil sin alta niyo. Mahita, amo rin alta niyo in hikapag gasto niyo, hikapag sarak kanyo, magtin kanyo. In kaunon niyo, biya dasing kain na yan to. Hibugit niyo ra. In tamungon niyo, malurot da. Sa in alta niyo, pag iyanon, amun alta, dito hadlaw akhirat, matayma niyo, amo rain, hikapag sarak kanyo. Na, paghangad si Umar ibn al-Khattab pataas. Kita niyang katan bituon, way misan atop. Subhanallah. Di ko lang niya kakunahan, ni magpasan ng lihadon. Sa sila karwaro nagtangis, nagtumtum sin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habihat ting kahalang. Naho, sa ayaw na to isab kalupahan, hakadar kakunahan na to indunya, sungay kita niyo isab tindunganan na to inyad to, in mag-ibadat damikyan, ayaw isab kita yung magpuspusan kalupahan na to na yung kakunahan sin, amuin ini, magkakunahan din katutan niyo tabang. Bihad to hati niya, subay timbang-timbangun sin kita, pakugdan na aturan kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd, mga palanggungan haagama Islam. In dunya, laong si maas-maas, magkabtangan, labayan hadya. Labayan, kawaan pamintangan, sing kita. Maksud niya, kumawa sin parsukuan sin kita, halaw man sin dunya, amoy in mahinang natulutuanan. Haadlaw ka na. Sabi ta sin Rasulullah, in dunya ini mazra'atun lil akhirah. In dunya ini pagtatanuman sin amoy mahasil na to imbungan niya rito hadlaw akhirat. Amuratin maapas sin kita. Naman jari, bang kita dumungog sin suy jima tubiyeta halam sin Quran, hajaman sin Musa alaihi salatu wassalam, kisah kan Karun. Hi Karun, innannya Karun ibnu Yashur, ibni Qahat, ibni Lawi, ibni Yaqub, ibni Ishaq, ibni Ibrahim alaihi salam. In hi Karun, pangtungod sin Musa alayhi salatu wassalam. Sarta magbing inturunan niya madtupa tay mangod sin Yusuf alayhi salatu wassalam amuna in Hilawi. Lawi anak sin Yaqub, in Yaqub anak sin Ishaq, in Ishaq anak sin Ibrahim alayhi salatu wassalam. Bang mo kitahon na daing sila ini hapuunan si mga karasulan. Daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hikaron, hambuok siya, amin siulayan sin Allah ta'ala piya pagdaya halam sin gumi.
way pasibo niya, halaw man sing gumi, sampay pa adlawin. Sababin siyabot halom sing Quran, sin alta niya, kunsi. Wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwa. In kunsi sadya sin amoy in pagtatawan sin alta niya, pi unin tao makusog di makara. Magdasing kunsi, ipagkukunsi. Nakamaasan tanto, ang pagkakitaan ta, kunsi dakula, kunsi simbaol nila, magkatingogin baol. Malaggo. Biya matudlo yaw nin laggo sinamin pasuron palaw silungag yan. Yeah. Na kanila to, amoy in pagtatawan, nabukon saka dinalta halaw. Na, bang maabot na in kabayaan niya, mag-abo, magpakita, sindayan niya, napangitang-itaan si Manus siya. Mag-ibog-ibog yung Manus siya, amuin mga taudon niya. Hadyaman nito. Intaw akhirat, amoy in nagpipikilan sin maksud kabayan sin Allah Ta'ala, magpatumtum kaniya. Ya karun la tafrah. Inna Allah la yuhibbul farihin. Ya karun, ayaw ra ko nagpalando sin kuyag mo. Sabab bukon in Allah Ta'ala makuyag ha mga tao, nagkukog kuyag di halaw man sing gumiini. Biha. Na, doon hay ni, biyaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hikaron. Laway ringkan Musa alayhi salatu wassalam. Ibat tagi fima atakallahu daral akhirah. Laung sin Allah ta'ala kawa sin parsukuan mo. Daing ha mga rihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuyin mahinang mo lutuanan dahon pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadlaw akhirat. Uning pagyanon doon hay ni pakawaon bahagi sinsiyain altaan. In kamaksuran niya biyata si mga sila mananapsir ay bian tasaddaq minha. Pag sarak kakao, ya karon, anfiq fi sabilillah. Pag napakakaw haran sin Allah subhanahu wa ta'ala, laong niya, kabinai masjidin aw madrasatin. Biyasin magpatindog kaw masjid, magpatindog kaw madrasa, iban sin, tumabang kaw ha, katan, pakaradyaan pag-agama. Amuad to in kabaya, la tansa nasiba kami na dunya. Ayaw mo lang niya kalupahi, imbahagi mo rin di hadunya. At imbahagi mo rin hadunya, kumaon kaw, magbadyo kaw, iban, maguno. Uno-uno na in, kagunahan mo roon ha, lauman sing kumainisa, di kaw papangusibaon. Iban di kaw papag-ikuton. Amuating kamaksuran, biyata nila. Laong niya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Pag marayaw kaw, biyasin karayawan dihil kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyabidda kaw sin Allah ta'ala ring hakatan, hasababiyad to subay kaw makapasaw sin parsukuan mo. Doon na yan. Amo yan to. Wala tabghil fasada fil ard. Ayaw kaw, maghinang sing kajul dyanaan di halaw man sing gumain. Hati niya, ayaw mo ligapain, ginhawawaran mo, himinang sinway kapus pa iddahan, sa hinanga impyang daakan kay mo sin Allah ta'ala papahinang kay mo. Hakabuhi mo, ayaw mo tinggali impyerdo kay mo. Iban ayaw ko himinang singkataan, hiyaram sin Allah ta'ala kay mo. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Sabi ng Allah ta'ala, bukon siya makuyag, ha mga tao maghinang sin, amuin hinang sa tulaat, way kapus pa idda na lauman singgumin. Di kapag lagi sin siya, dahon pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Damik yan, daindiha, suratul duha. Tudyo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya hamuk waktu lando na susasin, biya miyog to in pagdaog sinwahi harap kaniya. Namatar lang hatim po nakaunayad to,
hawak tu tiap-tiap dumatong inwahi, magpun-pun in Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon hambok lugal, pag iyanon Baitul Arqam ibn Abil Arqam. Dito yung pagpupunan nila. Amuin sa kira-kira, pagkaon si mga sahabat, pagbaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahapal nila sa roon-doon katan. Inni maog para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta maluhay kanila humapal, sababin sila katan Arab. Kahatian nila yung maksud. Bahasa nila. Tumungop yung mga kafir Quraysh. Labi-labi na tuod, inhauhanan nila amaun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Bulahab. Sa ingkatan, karungukan niya, di siya makaian bukun bunal, sabab ingkatan makarungog biada kaniya, inagi bukun niya on kaptangan manusia, in nagdatungha kan Muhammad. Sa hipanuisuy niya, putinganin anakun niya. Para hal matarang hakatanin kabuntol sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, doon hayaon, lando nasusain Rasul sallallahu alaihi wasallam, amun biyaitaan siya sin, uno-uno katan liyabayan niya, wala siya piyasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siya piyasaran hawak to na ilo siya. Miyatay in ama niya, halom tiyan pa siya ni ina niya. Ipat siya sin ina niya. Sa kira-kira imumul siya, 6 tahun. Miyatay in ina niya. Kasusahan na kula. Way na in ama, miyatay na sabi nina. Sumakawa, wala siya piyasaran sin Allah Ta'ala. Ipat sin apo. Pag ipat sin apo, pag abot niya 8 tahun, yadto na isab ka, ilumiyo na yung apo niya. Ipat na isab sin amaon. In amaon, yaon nagsisirik, miya makadakatan, sa sumakawa, wala siya piyasaran. Hindi hikarin sana kanya hawak to sa mil na raak na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, kita in amaon na yaon, nagjajaga kanya. Unahin ang dakula problema niya, hawak to sin, nawapat ngayon amaon niya. Bihan. Na ini biyayta kanya, sin Allah ta'ala, ikaw ya Muhammad, di matungkay mo in kasigpitan, yaon in matao din buhion mo, halawman mo, sa dihilan na mo kau kasanangan. Piyapagdaya na mo kau. Piyapagdaya na mo kau. Amo yadto impagbiat sin Allah Ta'ala ha mga daak niya, amo inbiyak sahon ha kasigpitan. Hasupaya uno-uno yung susungon nila, di da sila tuod kahunitan misambia diinin, dumatong kanila tutukasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan, na sampai biyaitaan doon hay ni sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Muhammad tumtuma. Ayaw ko magmaso sa si mga kakahinang biya, sasabot-sabutan kay mo mangi. But in ikaw, biyunsak na kau sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala kau biyunsak. Wala kau piyasaran. In ikaw gaman, jiyagahan kau sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukon kalong niya, bakas kau nalawa, nakabalik na kau paamuin, kaya butangan mo. Di mayaw rin kahalan mo. Bihan katan. Pagubos, doon hayan, in kaaunan mo, way sampang hati mo ang sulag uno-uno, simpag yan ng pag-aarama. Makun tatadri, mal kitab, walal iman, way san, pangirab mo, sa hinduan na mo kau. Piyahati na mo kau. Nahasarab yan, subay mo sabi pahatiin, kiyahatian mo yan, pakatan. Bihad to in subay hinangon sinamuk pamuk den kato taniyo. Nahasarab yan, paggaliabayan mo yung mga yadto, piya kita kay mo, na bangkaw makakita anak yatim, na paruliha sila. Bangkaw makakita miskin-miskin, na tabanga sila. Bihad to in panghindo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati niya yung mga yan, pagkatuntuman saan si manusia. Amura kumaning kamatauran, bang hawak to sila roon hipu-hipuan, di sila makatabang. Subay na wala na roon kanila, inalta nila, ampa sila makatumtum. Bagi isab lang niya pasindoon.
Basta siyang pagkarungukan tabihat. Nasa inyang tuway na. Di na magbalik. Ingkatan limabay kay mo tuwan, di na saan magbalik. Biyan. Nahasabab yan, kahinapusan kabtangan si Tuhan Rabbul Alamin, biyata Rasulullah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Inyang katan siya butkuan kay mo, nikmat yan katan deng kako. In panghindo deng Allah Ta'ala, nikmat sa lagu-lagu. Amin makapamintang kau, makapatok kau pakasabunalan, nikmat sa lagu-lagu. Biyan. Nahasabab yan, bangaon nikmat doon kay mo, baitaan pakataan. Uno'y nikmat doon hay ni baita? Pagsukur kau pa Allah Ta'ala rin ang mga nikmat dihil kay mo. Amo na in nikmat pag-iman, muna rin nga kataan. Pag-iman, iban pagmarayaw, nga na niya, amo na yung ka-Islam. In ka-Islam kamatanan niya, amoy insubay mo, hibutang inbaran mo sin pagmalilakmatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ubos doon haon, suway masalamat imano siya katan. Dain kayo mo. Imbiyeta doon han, amoy in salamatun in katan mano siya. Wayron pinigon doon han. Na, in ilmo, in makapinig kaw si mangi iban marayaw, nikmat sa lagu-lagu. Deng Allah subhanahu wa ta'ala. Nahasabab yan, kakunahan na to, muna-muna, intiap-tiap hambuk deng kato tanyo, maghindo simbaran na to. Bangganta kaya hinduan na to na marayaw, ampa na to ipanglapay, pakalasahan na to, bagay-bagay na to, pangdaig na to, pakatan, tibusan si mano siya, hakadar kakausan na to, bihag to ing subay mahinang, tinambok-pambok deng kato tanyo, insyaAllah ta'ala, hasupaya madawhat na to in addat sa rayaw-rayaw yang hindusin Quran mahamulya para Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil amunay nahinang niya pangaddatan hakabuhi niya amuadtin kakunahan na to lukaton dahil haaka masin Allah subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah samiun qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka nusraka wa hudaka wa afika wa ghinak. Allahumma ij'alna fika raghibin wa fi jannatika tami'in wa adabika aminin. Allahumma amla wujuhana minka haya'a wa qulubana minka faraha. Allahumma askin fi nufusina ma nusallimu bihi jawarihana li khidmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istaqimu sufufakum. Kaya to siya po sa pinagtanong sa. Ganapin niyo. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.